ku isaha y'isa 12:30 ku mugoroba wo kuwa 30 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2005 yuriye helikopteri yo mu bwoko bwa MI-172 ya Perezidansi ya Uganda ahaguruka i Kampala yerekeza mu majyepfo y'igihugu cyari kikiri Sudani. Yaravuye mu nama y'ibanga na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'abadiplomate b'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nabo bagizwe ibanga. Nyuma y'isaha imwe iyo ndege yahise ibura kuri radari uburira mu misozi ya Matongo iri ku mupaka wa Uganda na Sudani y'Amajyepfo. Maze bukeye inkuru yumvikana ku isi hose kuba ari Vice Perezida wa Sudani Dr John Garang de Mabior, abasangirangendo be batandatu bagendanaga nawe muri gahunda z'akazi ndetse n'abakozi barindwi bo muri helikopteri ya Perezidansi ya Uganda bose baguye mu mpanuka y'iyo ndege. Yari amaze ibyumweru bitatu byonyine arahiriye kuba Vice Perezida wa Sudani nyuma y'amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya guverinoma ya Sudani n'umutwe wa Sudanese People Liberation Movement. Ni amasezerano yahagaritse intambara ya kabiri yo gusubiranamo muri Sudani, the Second Sudanese Civil War. Amaperereza yakozwe n'akanama k'impuguke zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Sudani, Uganda na Kenya yanzuye ko impanuka y'indege yahitanye Dr John Garang de Mabior yatewe n'ikirere kibi ndetse n'amakosa y'umupilote. Ariko inyuma y'ayo maperereza hari n'ibindi bivugwa mu mpamvu zigaragara n'izitagaragara zihishe inyuma y'urupfu rwa Dr John Garang de Mabior, ufatwa nk'intwari yaharaniye ubwigenge bwa Sudani y'Amajyepfo nubwo yapfuye imyaka 6 mbere y'uko icyo gihugu kibona ubwigenge. Ariko se kandi wari ubizi ko inzozi ze zitari ugucamo Sudani ibihugu bibiri, ahubwo ko ari ukubaka Sudani imwe, Sudani nshya kandi idashingiye ku nkunga z'abambatsi ibihugu na politike zabo zo gucamo abantu ibice kugira ngo babashe kubategeka. Reka uyu munsi tuvuge kuri Dr John Garang de Mabior, ariko cyane cyane tuze kwibanda ku rupfu rwe nk'imwe mu mvano muzi n'ibibazo by'amoko no gusubiranamo bihora muri Sudani y'Epfo. Nguhaye ikaze kuri Bomba 250. Bitandukanye n'ibyo abantu benshi batekerezaga kuva mu ntambara za Sudanese People Liberation Movement mu myaka y'1983 ubwo yatangizaga intambara kuri leta ya Khartoum ahereye mu majyepfo ya Sudani. John Garang ntabwo yatangiye urugamba ashaka gukata Sudani y'Epfo kuri Sudani ngo ibe igihugu kwacyo, ahubwo filozofiye yari ishingiye ku kurema Sudani nshya itubakiye ku bitekerezo byo kwikubira ubukungu bw'igihugu n'amahame ya cyarabona cy'Isilamu byarangaga leta ya Khartoum ya Omar al-Bashir. Reka mbere yuko twinjira mu buzima bwe bwa politike bwanamugejeje ku rupfu rw'amarabira rwiswe impanuka y'indege, tubanze tumenye iby'ingenzi ku buzima bwa Dr John Garang de Mabior. Yavutse ku 23 ukwezi kwa gatandatu mu 1945, avukira mu muryango ukennye wo mu cyaro cya Wangulei mu karere ka Upper Nile muri Sudani y'Epfo. John Garang yavukaga mu bwoko bw'Abadinka, ariko yabaye imfubyi akiri muto kuva ku myaka 10. Ababyeyi bo bose bari baritabye Imana. Arerwa n'imiryango ya bene wabo yanamwishyuriye amashuri mu gace ka Wau na Rumbek. Mu 1962 mu ntambara ya mbere yo gusubiranamo muri Sudani yagiye mu nyeshyamba zarwanyaga leta, ariko wari umuyobozi w'izo nyeshyamba amushishikariza gusubira mu ishuri byibuze agasoza amashuri yisumbuye kuko yari akiri umwana muto. Bitewe n'intambara zari mu gace yavukagamo, John Garang yaje gusoreza amashuri ye yisumbuye muri Tanzania. Ayasoza ahagaze neza bituma aza no kubona buruse akomereza muri kaminuza ya Grinnell muri leta ya Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yarangije afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bukungu mu mwaka w'1969. Yahawe indi buruse yo gukomereza amashuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya California, ariko arayanga ahitamo kugaruka muri Tanzania yiga ubukungu bushingiye ku buhinzi muri kaminuza ya Dar es Salaam. Akiri muri iyi kaminuza yari umwe mu bagize ihuriro ry'abanyeshuri baharaniraga impinduramatwara muri Afurika, the University Students African Revolutionary Front. Icyo gihe akaba aribwo yatangiye kumenyana no kuba inshuti na Perezida Museveni wa Uganda. Nubwo aba bombi bigaga muri kaminuza ya Dar es Salaam mu myaka ya za 60, ariko ntabwo Museveni na Garang bigaga mu mwaka umwe. Garang yaje gusubira muri Sudani y'Epfo ajya mu nyeshyamba za Nyanya zarwanyaga leta ya Khartoum n'ubundi, ndetse ari no mu barwanyi bayo ba mbere boherejwe muri Israel mu myitozo ya gisirikare na Gordon Morutat Mayeni wari ukuriye inyeshyamba za Nyanya. Intambara ya mbere yo gusubiranamo kw'abanyagihugu muri Sudani yaje guhagarara mu 1972 hasinywa amasezerano ya Addis Ababa, maze John Garang hamwe n'izindi nyeshyamba za Nyanya binjizwa mu gisirikare cya leta ya Sudani. Yaje kumara imyaka 11 mu gisirikare ava ku ipeti rya kapiteni yinjiranyemo
agera ku ipeti rya koloneli nyuma yo kuva mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Fort Benning riherereye muri leta ya Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kwiga amasomo ahambaye mu mirwano yo ku butaka, Infantry Officers Advanced Courses. Muri icyo gihe kandi nibwo yafashe ikiruhuko cy'imyaka 4 ajya gukomeza amasomo abantu impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bukungu bushingiye ku buhinzi muri kaminuza ya leta ya Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho bigeze mu 1981 abona impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bukungu ayikuye muri kaminuza ya Iowa State University n'ubundi. Kuva mu 1983 kugera mu 1987, Dr. John Garang yari umwarimu mukuru mu ishuri rya gisirikare rya Wadi Saidene riherereye muri Omdurman muri Sudani, aho yavuye asubira gukora imirimo muri department ishinzwe ubushakashatsi mu biro bikuru bya gisirikare i Khartoum. Nubwo John Garang de Mabiyoro yari asigaye afitanye umubano mwiza n'uburengerazuba bw'isi, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ingengabitekerezo ya politike yiwe bwite n'intego z'igihe kirekire yabaga afite byafatwaga nk'ikibazo ku ntego z'abanyamerika muri geopolitike. Reka dutangire turebe bimwe mu bintu atumvaga kimwe n'abanyamerika. Icyambere cyatumaga John Garang abanyamerika batamwizera 100% ni igitekerezo cye cya Sudani nshya, mu gihe uburengerazuba bw'isi bwamye bushaka gukatamo Sudani ibihugu bibiri. Dr. John Garang de Mabiyoro yigishaga filozofi yo kurema Sudani nshya. Sudani ifite ubukungu n'ubutegetsi byagombaga gusaranganywa abanyasudani bose bahereye ku moko n'amatsinda yari yarakandamijwe na leta ya Bashir yibonaga nk'abarabu ndetse b'abayisilamu, bagapyinagaza igice cya Sudani y'Amajyepfo ituwe n'abakristo birabura, ariko Sudani idakaswemo ibice bibiri. Kuri iyi ngingo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'uburengerazuba bw'isi bamye barajwe ishinga no gukata Sudani y'Epfo y'abakristo kuri Sudani ya Kiarabu na Kisilamu. Muri gahunda z'uburengerazuba bw'isi, guca igihugu mo kabiri nibyo bamye bashyira imbere nk'icyatanga umuti wa burundu ibibazo byo muri Sudani no gushyira ubutegetsi bwa Bashir mu muhezo. Impungenge zari zihari nuko uburengerazuba bw'isi bwafataga gahunda za Dr. John Garang de Mabiyoro zo kurema Sudani nshya nk'ikibazo gikomeye, ko ngo byagombaga gutuma amavuta menshi ari mu gice cya Sudani y'Epfo akomeza kugirwaho ubugenzuzi na leta ya Khartoum. Ibi ngo byatumaga uburengerazuba bw'isi butabasha gushyira leta ya Khartoum mu muhezo no mu bihano bidafite ishingiro, kuko ariyo yari igifite amakontara y'amakompanyi yacukuraga amavuta muri Sudani y'Epfo. Indi ngingo yatumaga uburengerazuba bwishisha Dr. John Garang de Mabiyoro ni ingengabitekerezo ya kimarxiste. Ubwo yashingaga ishyaka rya Sudan People's Liberation Movement mu mwaka wa 1983, iryo shyaka n'inyeshyamba bafashijwe cyane na leta ya Mengistu Haile Mariam muri Ethiopia yari iyoboye n'ibitekerezo by'abamarxiste, ndetse ngo n'ishyaka rya SPLM rya John Garang nyirizina byari ryubakiye ku mahame ya gisosiyaliste. Kandi murabizi ko kuva mu gihe cy'intambara y'ubutita kugirana n'ubu uburengerazuba bw'isi bufata politike n'ibitekerezo bya gisosiyaliste nk'inkomyi ku mutekano wabwo, cyane cyane muri Afurika. Rero ngo uburengerazuba bw'isi nubwo bwari busigaye bufasha John Garang, bwakekaga ko yaba yarahindutse imbere yabwo kugira ngo agere ku butegetsi, ariko ngo umutima akaba yaragifite ibitekerezo by'abasosiyaliste. Ni nabyo byabateye impungenge, kumva ko nubwo yaje kujya mu mujyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na kapitalisme bikanamuhesha gushyigikirwa n'abanyepolitike n'abanyamadini bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri za 1990 n'ibihumbi 2000, ibiro by'ubutasi by'abanyamerika CIA ngo ntibyamushyiraga amakenga ku buryo byizeraga ko aramutse ageze ku butegetsi yafata imitungo yiganjemo amavuta akayegurira leta n'abaturage, aho kuba ijisho ry'uburengerazuba bw'isi nk'abandi bategetsi bose bakorera systeme zampatse ibihugu. Impamvu ya gatatu yatumaga uburengerazuba bw'isi bwishira John Garang nuko ngo yajya ku butegetsi bwa Sudani yose nk'igihugu kimwe yari kuba afite ubushobozi bwo guteza akaduruvayo mu gisata cy'ingufu ku isi. Yashaka kubaka bushyashya inzego zose z'ubukungu bw'igihugu cya Sudani, ko bwari bwubakiye kuri systeme y'abakoloni iyo kuba agatsiko gato k'abantu b'i Khartoum ariko kagenzuraga ubukungu bwose bw'igihugu. Byumvikana ko iyo aramuka ageze ku butegetsi bwa Sudani yose yari gufata ubukungu bw'iki gihugu akabusaranganya mu baturage. Kandi uburengerazuba bw'isi buha agaciro gakomeye kubasha guteganya uko isoko rizaba rimeze mu bihe bizaza, bakanakunda ubutunzi kamere bw'ibihugu bya Afurika busahuriwe mu nduru. Impungenge bari bafite ni ukuba Dr. John Garang yarashakaga gusaranganya ubukungu bw'igihugu, agasaba amakompanyi y'abanyamahanga yacukuraga amavuta n'amabuye y'agaciro ya Sudani gusubiramo amakontara bari bafitanye. Kikaba cyari ikintu uburengerazuba bw'isi butari kwemera ko kigerwaho mu gihugu cyarutaga ibindi ubunini muri Afurika y'icyo gihe. Impamvu ya kane bamwishishaga ngo nuko yari ifitemo ibitekerezo bya gipanafricanisme,
no guhuza imbaraga kw'ibihugu by'uturere. John Garang yari umugabo wahoze ashishikajwe no kwishyira hamwe kwa Afurika. Wumvaga Sudani yaba igihugu cyubakiye ku mico n'imibereho ya Kinyafurika, aho kuba igihugu gihora mu kubyiganira kwitwa igihugu cy'Abarabu nko ku bwa Perezida Omar al-Bashir. Yizeraga kandi ko bimwe mu byafasha ibihugu bya Afurika gutera imbere ari ugukorana neza, nko gushyiraho amasoko rusange y'ibihugu bituranye mu turere twa Afurika. Ibi ngibi byo gukorana no gushyira hamwe ibihugu bikabana nta makimbirane, ntabwo uburengerazuba bw'isi bubikunda kubera ko buba bushaka gusahurira mu nduru. Bwari bukeneye umuyobozi ubufasha gushyira mu bikorwa gahunda zabwo mu bihugu byo mu ihembe rya Afurika na Afurika yo hagati n'uburasirazuba muri rusange, cyane cyane mu byo bita intambara yo kurwanya iterabwoba. Impungenge bari bafite nuko umuyobozi nka John Garang yari atangiye gukundwa n'abaturage ba Sudani, atari yo mu gice cy'amajyepfo gusa ahubwo Sudani yose. Umuyobozi ukunzwe n'abaturage, ufite ijambo mu karere igihugu cye giherereyemo, utegeka igihugu cye gishyize hamwe kandi kinini nka Sudani batarayikatamo ibihugu bibiri, ngo yashoboraga kugira ijambo mu karere kose n'umugabane wa Afurika muri rusange. Bikaba byari no gutuma ava mu murongo uburengerazuba bw'isi bwamushakagaho, akaba yanagumura abandi bategetsi bo muri Afurika. Na nyuma yo kumufasha akaba visi perezida wa Sudani, ndetse Sudani y'Epfo ikabona ubwigenge bucagase mu 2005. Ngo yari agitsimbariye ku gushaka uko Sudani yari gukomeza kuba igihugu kimwe kigizwe na leta ebyiri zifite ubwigenge bucagase ariko zigendera ku itegeko nshinga rimwe. Kandi ngo abanyasudani bari basigaye bamunamo icyizere cy'ahazaza, ku buryo ataragikunzwe muri Sudani y'Epfo gusa, ahubwo yari amaze kwigarura n'imitima ya bamwe mu baturage ba Sudani y'igice cy'amajyaruguru gifatwa nka Sudani y'Abarabu. Kimwe mu bintu bitagombaga gutuma Dr John Garang de Mabiola amara kabiri ni ubushobozi yari amaze kugira mu gihugu cyose, ariko cyane cyane muri Sudani y'Amajyepfo, ku buryo ngo abaturage bamwumvaga mu bwoko bwose atari Abadinka yavukagamo gusa. Sudani y'Epfo ituwemo n'ubwoko bw'Abadinka, Abaniweri, Abacoro, Abazande, Ababari n'abandi, ariko Abadinka nibo benshi kuko barenga 35.8%, naho Abaniweri bakangana na 15.6% by'abaturage bose ba Sudani y'Amajyepfo. Nubwo John Garang yakomokaga mu bwoko bw'Abadinka, ariko intambara ya SPLM yari amaze imyaka 20 ahanganyemo na leta ya Khartoum. Yari yaramugize umugabo abanyasudani birabura bose bibonagamo badashingiye ku moko bakomokamo. Uko gukundwa n'abaturage b'amoko yose muri Sudani y'Epfo no kugira ibitekerezo bya Afurika ishyize hamwe ahereye kuri Sudani imwe yari inzira imuganisha habi, ku buryo ngo imyaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byamaze bimufasha, ngo byabaga biri kumwiga ngo bimenye niba azashyira inyungu zabyo imbere kurenza iz'abaturage ba Sudani mu gihe bazaba bamugejeje ku ntebe y'ubutegetsi. Kuva uyu mugabo akurwa mu nzira, Sudani y'Epfo ntiyongeye kuba igihugu gifite ubutegetsi buhamye. Nubwo nyuma y'imyaka 6 gusa apfuye, Sudani y'Epfo bayihaye ubwigenge busesuye. Umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza wo gukata Sudani mu bihugu bibiri ukagerwaho gutyo. Ariko icyari gikomeye kandi gifite agaciro ku burengerazuba bw'isi ni uko utazigera babona Sudani y'Epfo ishyize hamwe kugira ngo bazahore bafite irembo ryo kwinjiriramo bakoze intoki ku mitungo kamere ya Sudani y'Epfo. Uburengerazuba bw'isi bwari bubizi ko nubwo bwari bugeze ku mugambi wo gucamo Sudani ibihugu bibiri, kandi John Garang akaba inshuti yabwo, bwaramufashije kuva mu ntambara zo mu 1983 zo kurwanya leta ya Omar al-Bashir. Ariko ngo nawe yari umugabo ugira amahame ye adakuka, agashyira imbere abaturage kandi akagira uko asobanura demokarasi bitandukanye n'uburyo uburengerazuba bw'isi bushaka kuyisobanura muri Afurika. Twabonye ko ajya gutangiza umutwe w'inyeshyamba yari afite ibitekerezo bya gisosiyaliste byamushyiraga mu gipimo cy'uburengerazuba, ariko ngo ba Museveni baje kumugira inama bamubwira ko atazigera abona abamushyigikira natareka ibyo bintu by'ubumarxiste n'ubusosiyaliste akayoboka kapitalisme y'Abanyamerika, maze abikora uko biranamuhira, atangira kuba nk'ihwa mu kirenge cy'ubutegetsi bwa Khartoum. Ubwo bufasha bw'uburengerazuba cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza nibwo bwamugejeje ku masezerano yasinye na leta ya Omar al-Bashir kwa 9 Mutarama mu mwaka wa 2005. Umutwe wa politike SPLM n'inyeshyamba ze za SPL zemerewe gushyiraho guverinoma muri Sudani y'Epfo igira ubwigenge bucagase mu gihe cy'imyaka 6 mbere y'uko bayemerera kuyiha ubwigenge busesuye. Leta yemeye gusaranganya ubukungu cyane cyane ubuva mu mavuta ku baturage bose harimo nabo muri Sudani y'Amajyepfo, ndetse bamwe mu bari mu ishyaka rya SPL bahabwa imyanya y'ubutegetsi harimo na Dr John Garang de Mabiola wagizwe vice perezida wa Sudani, akabifatanya no kuba perezida wa guverinoma ya Sudani y'Amajyepfo. Ese ni ukubera iki nyuma yo kugera ku byo yari amaze imyaka arwanira mu ntambara yafashijwemo n'uburengerazuba bw'isi
Dr John Garang de Mabior yahise avanwa mu nzira. Kuva amara gupfa mu mwaka wa 2005 kugeza uyu munsi, yaba leta ya Sudani y'Epfo ya Salva Kiir, yaba leta ya Uganda ari nayo nyiri indege yahitanye John Garang, yaba leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bamwe basunika inkundura zo gukata Sudani mo kabiri, nta numwe wigeze ashaka gushyira amakuru hanze ku rupfu rw'uwo mugabo. Nyuma y'imyaka 21 apfuye, nta muntu n'umwe muri ibyo bihugu gipfa no kuvuga izina rye, ariko iyo uganiye n'umuturage ukomoka muri Sudani y'Epfo akubwira ko ibibazo byinshi igihugu kitaragira n'imyaka 25 gifite bifitanye isano n'urupfu rwa John Garang de Mabior. Mu mwaka wa 2005 yari ikimenyetso cy'ubumwe bwa Sudani yirabura by'umwihariko, bamwibonagamo bose, bikaba byari kugorana ko bamwe bifuza gukoloniza Sudani y'Epfo bari kubigeraho agihari ari na perezida wayo. Nk'uko tubimenyereye, imwe muri system uburengerazuba bw'isi bukoresha mu gushaka inzira zibafasha gushinga akarenge mu bihugu bya Afurika bifite imitungo kamere ni ugucamo ibice abantu bakabaryanisha kugira ngo babashe kubayobora, divide and rule, by'umwihariko ikaba ari sinyatire y'Abongereza aho banyuze bose ku isi. Kuryanisha abanyasudani y'Epfo bayo n'umugabo warwaniye ubwigenge bwabo atari mu izina ry'amoko n'uturere byari kugora leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Kuryanisha abanyasudani y'Epfo bayowe n'umugabo nka John Garang warwaniye ubwigenge bwabo atari mu izina ry'amoko n'uturere byari kugora leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, ku buryo ngo amahitamo yoroshye bari bafite kwari ukumukura mu nzira bagashyira imbere amagabo m'imitima yoroshye basabitswe n'uburozi bw'amoko nka Salva Kiir Mayardit na Riek Machar. John Garang amaze kuva mu nzira, Salva Kiir yamusimbuye ku mwanya wa vice perezida wa Sudani itaracibwamo kabiri, ndetse anakomeza inzira uburengerazuba bw'isi bwari bwaramaze gushyiramo John Garang wari umusangirangendo w'igihe kirekire muri Sudan People's Liberation Movement na Sudan People's Liberation Army. Nyuma y'imyaka 6 John Garang apfuye, Sudani y'Epfo bayihaye ubwigenge nk'uko byari byarateganyijwe, ariko buza ari ubwigenge bucagase kurenza ubw'abakoloni bahaye ibihugu bya Afurika kuva muri za 50. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'uburengerazuba bw'isi bigafasha leta ya Salva Kiir, ariko bukanafasha Riek Machar wari muri opposition bwari bwaranagize vice perezida, kandi abo bagabo bombi bagenderaga kuri siroga ivuga ngo it's our turn to eat, bivuga bo n'ubwoko bwabo, cyangwa se ngo nitwe tugezweho mu kurya, ngo ni igihe cyacu cyo kurya. Byumvikana ko kuva ku ikubitiro yaba Salva Kiir yaba na Riek Machar nta numwe wari ushyize imbere Sudani y'Epfo ishyize hamwe, ahubwo bagiye mu mujyi w'uburengerazuba, bya bindi bya divide and rule, umwe akiyumva nk'umudinka undi akiyumva nk'umuniweri, ubutegetsi nabwo akumva n'ubw'abadinka undi akumva bwakabaye ubw'abaniweri, ubutunzi bw'igihugu umwe akumva bwakabaye ubw'abadinka undi akumva bwakabaye ubw'abaniweri. Kuwa 9 Mutarama mu mwaka wa 2001 aho bagabo bombi Salva Kiir na Riek Machar bazamuye ibendera ry'igihugu gishya, basinya amasezerano yo gusaranganya ubutegetsi bafashijwe n'uburengerazuba bw'isi n'ubundi. Ariko mu mwaka wa 2013 intambara zikomeye bitigeze zibaho zari zubuye hagati y'ubwoko abagabo bavukamo. Icyagombaga kuba igisirikare cya Sudani y'Epfo cyatangiye kwibona mu moko, abadinka bakibona nk'igisirikare cy'abadinka, abaniweri bakibona nk'igisirikare cy'abanuweri. N'uyu munsi icyo ni igisasu kibarira ku gihe Sudani y'Epfo yicariye, kikaba ikiguzi cy'umutungo kamere Imana yashyize munsi y'ubutaka bwayo. Kuva muri iyo myaka n'amakimbirane yo gusubiranamo hagati y'abaniweri n'abadinka, uburengerazuba bw'isi icyo bwamye bukora ni ugufata umubare munini w'urubyiruko rwa Sudani y'Epfo bukawohereza kujya kwiga hirya no hino ku isi, kuko iwabo ngo nta mahoro ahari. Ariko nyamara izo ntambara zituma iwabo muri Sudani y'Epfo hataba amahoro zigirwamo uruhare rutaziguwe n'uburengerazuba bw'isi, babinyujije mu kuryanisha abaniweri n'abadinka, ariko rimwe na rimwe ngo bakoresheje amaboko y'abakozi babo bo mu bihugu bituranye na Sudani y'Epfo. Bwa burengerazuba bw'isi bwafashaga bahanganaga na leta ya Omar el-Bashir mu ntambara zombi zo gusubiranamo muri Sudani, kuva kuri Anyanya kugeza kuri SPLM ya John Garang. Ntacyo bwigeze butangaza kidasanzwe ku rupfu rwe n'icyaruteye. Salva Kiir nawe amaze kugera ku butegetsi yahise nyuma ingingo y'urupfu rwa Dr John Garang itagisamaje. Umuryango wa Dr John Garang de Mabior nyirizina uno wahise ushyirwa ku mirongo y'urugamba rw'intambara yo gushinga imizi n'imiganda ku burengerazuba bw'isi muri Sudani y'Epfo. John Garang akimara gupfa, urupfu rwe barushinje leta ya Khartoum yari iri icyo gihe, abandi babishinze umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba binyuze muri Museveni, bigakorwa ngo mu rwego rwo gushyiraho umutegetsi w'umunyantege nke wumva neza gahunda za leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Abandi babyegetse ku bihugu by'Abarabu, kuko John Garang yari amaze kuba ikibazo n'akaroro ku banyasudani birabura
bashakaga kwigaranzura bwa bukoloni buvuga ko Sudani ari igihugu cy'Abarabu b'Abayisilamu. Ariko ubirebeye hagati y'imirongo, iyo Dr John Garang de Mabiour aza gupfa nta kaboko k'uburengerazuba bw'isi kabiri inyuma, amakuru menshi yari kujya hanze ku bijyanye n'ibyiswe impanuka y'indege yamuhitanye. Kandi uwamuhitanye yashakaga ko Sudani y'Epfo iba ari igihugu kimeze uko kimeze uyu munsi, ko byari kugorana ko iba imeze uko imeze uyu munsi uyu Mugabe yajya kuba akiriho. Ntabwo intambara iri gushegesha Sudani y'Epfo yatangiye mu mwaka wa 2013. Abayiteguye bakanayitangiza bari bahari kuva mu gihe cy'intambara zo gusubiranamo zombi muri Sudani itaracikamo ibihugu bibiri. Uburengerazuba bw'isi ku isonga Abongereza n'Abanyamerika bamwe bifuza ko yahoze ari Sudani icibwamo ibihugu bibiri. Mu 1956 Sudani ijya kubona ubwigenge, Abongereza bifuzaga guha Sudani y'Abarabu ubwigenge, ariko bakagumana Sudani y'Epfo nka koloni kubera imitungo kamere irimo amavuta, amabuye y'agaciro, ubutaka bwera n'ibindi byagira Sudani y'Epfo igihugu cy'agatangaza mu gihe yaba yigenga, inategekwa n'abategetsi bakorera abaturage. Hari inama yabaye mu 1947 izwi ku izina rya Juba Conference. Ikaba ari inama Ubwongereza bwavugaga ko yari igamije gushaka uburyo Sudani y'Amajyepfo yayindi ituwe n'abakristo b'abirabura yagombaga guhabwa uburenganzira bungana na Sudani y'Amajyaruguru, imwe yari ituwe n'Abarabu b'Abayisilamu. Ariko mu by'ukuri icyo Abongereza bari bagamije ni ukugira ibirindiro bagashinga imizi bifatika mu gace ka Sudani yirabura. Ibice bya Sudani y'Amajyepfo byari bigitegekwa n'abayobozi ba gakondo, maze ngo bananiza Abongereza cyane muri iyo myaka, biza gutuma Abongereza bafasha Sudani y'Amajyaruguru, Sudani y'Abarabu, Sudani ya Kisilamu bamaze kwiha ubwigenge, ikomeza gukandamiza Sudani yirabura, Sudani y'Abakristo nabo mu madini gakondo. Abo Bongereza nibo bakoze ibishoboka byose ngo abana ba Sudani y'Epfo ntibagire uburenganzira rungana n'ubw'abana bo muri Sudani y'Abarabu. Iyi ni Abongereza baje gufatanya nabo nyuma yo kwiha ubwigenge, kuko ngo bibazaga ukuntu abana b'aba bayobozi gakondo baramutse bagiye mu mashuri bakiga bazavayo bameze, kuko abayobozi babo ba gakondo bari baciye ubwenge ku buryo bitambitse gahunda z'Abongereza zo gukoloniza Sudani y'Amajyepfo kwayo, na nyuma yo guha Sudani ubwigenge mu mwaka wa 1956 nibo Abongereza kandi bafatanyije n'Abanyamerika gufasha SPLM kurwanya Omar al-Bashir bahoze bafasha, bakanamuha amabwiriza yo gupyinagaza Sudani yirabura, akayipyinagaza bareba ntihagire icyo bavuga. Nibo Bongereza bahaye Sudani ubwigenge, ariko bahasiga umuzi w'urwango hagati ya Sudani y'Abarabu iyo basigiye ubuyobozi bw'i Khartoum na Sudani y'Abirabura bo mu Majyepfo rugakomeza kubaho, rukaza no kuvamo intambara zo gusubiramo kw'Abanyesudani. Izo ntambara zo gusubiranamo, iya mbere n'iya kabiri, nizo zaje kuvamo n'ubundi kurema igihugu gishya, ariko gukata Sudani y'Amajyepfo kuri Sudani bakayigira igihugu bakayita Sudani y'Epfo. Intambara iri muri Sudani y'Epfo ni intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bwamye burwana bwirwanira. Ntabwo bwigeze burwanira Abanyesudani y'Epfo, ahubwo bwarabaryanishije bubacanishamo. Ibyo niyo yasinyatire yabo yitwa Divide and Rule, gucamo abantu ibice ukabona uko bategeka neza. Kwica Dr John Garang warotaga kurema Sudani nshya, kurenza kurema igihugu cyitwa Sudani y'Epfo, ukamusimbuza Salva Kiir umunyantege nke ushyira imbere ubwoko bwe bw'Abadinka, bakanamuhanganisha na Riek Machar wo mu bwoko bw'Abaniweri, ni ikarita ikorera uburengerazuba bw'isi muri Sudani kugeza n'ubu. Kwibaza ufite inyungu mu kurema icyo gihugu akanakirema mu marembo ya Uganda, akanakoresha iturufu yitwa amoko mu gihugu kikimara kubona ubwigenge, igihugu kitaragira imyaka 25, byaba ari ukugondoza ubwonko, kubera ko ku isi yose Abongereza they divide and rule. Abantu benshi muri Afurika bizera ko impamvu agasanduku k'umukara black box k'indege ya Uganda yaguyemo Dr John Garang de Mabiour kaba karabonetse ndetse n'amakuru akabitseho akabazwi, ariko ngo agiye ku karubanda byagaragaza neza uruhare rutaziguye rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, cyane cyane Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rupfu rw'uyu mugabo bashakaga kuremera Sudani y'Epfo, ariko babizi ko warota Sudani imwe itari iy'Abarabu b'Abisilamu, itari iy'Abirabura b'Abakristo, ahubwo y'Abanyasudani bose. Kuva John Garang yapfa mu 2005, Sudani y'Epfo ihora mu kavuyo k'intambara zishingiye ku moko. Ba bantu bafatanyije intambara yo kwibohora yabagejeje ku bwigenge bw'igihugu cyabo cyitwa Sudani y'Epfo, ubu bahora barwana bashondana bapfa ubutegetsi n'imitungo. Kuva mu kwa gatatu ku itariki 26 mu mwaka wa 2025, wa wundi wahoze ari Visi Perezida Riek Machar afungiye mu rugo iwe, ndetse igisirikare
cya Salva Kiir gihora kizengurutse aho atuye ku buryo atemerewe gusohoka mu rugo iwe atari cyo kiyamusohoye, ndetse yashyiriweho ibyaha by'ubugambanyi bukabije nyuma y'uko umutwe w'ingabo ushamikiye ku bwoko bwe bw'Abaniweri washatse kwigarurira ibirindiro by'ingabo za leta mu gace ka Nasir kegeranye na Ethiopia. Bisa naho uyu munsi Perezida Salva Kiir yafashe amasomo menshi ku muturanyi we mu majyepfo, ku buryo rwose abatavuga rumwe na leta ye bavuga ko ubutegetsi n'igisirikare bya Sudani y'Epfo byubakirwa ku bwoko bw'Abadinka. Bigaragara neza ko bwa burozi bw'Abongereza bwitwa Divide and Rule buri kugenda bucengera mu misokoro ya Sudani y'Epfo mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kurema ingengabitekerezo y'uko Abanyasudani y'Epfo bazakomeza kurwanira ibyo bakabaye basangira, bityo babandi bigize abapolisi b'isi babona aho binjirira bavuga ko bari muri Sudani y'Epfo gutanga amahoro. Kubera ko rero John Garang de Mabior yapfiriye muri helikopteri bwite ya Museveni avuye mu nama y'ibanga na Museveni ndetse hamwe n'abadiplomate bo mu burengerazuba bw'isi bagizwe ibanga, ntuzabura kumva inkuru zivuga ko uyu mukambwe ashobora kuba afite akaboko mu rupfu rwa John Garang de Mabior wari usigaye ari inshuti y'akadasohoka. Gusa ngo politiki cyane cyane uburengerazuba bw'isi ntibugira inshuti. Niba uyu musaza ataranakuruye imbarutso, ariko ari mu bantu bazi byinshi ku rupfu rwa John Garang de Mabior. Mu byo yatangaje ku giti cye ubwo yari yagiye mu muhango wo gushyingura uyu munyepolitike muri Sudani y'Epfo, yavuze ko iyo ndege yahitanye John Garang de Mabior nawe yari ayirimo mu minota 30 mbere y'uko ayurira afata urugendo rwerekeza muri Sudani y'Epfo. Mu muhango wo kumushyingura kandi Museveni yavugiyeho amagambo agira ati byashoboka ko ari impanuka, byashoboka ko atari impanuka, ati simburizamo amahirwe yo kuba hari indi mpamvu ibyihishe inyuma, kubera kandi ko inama John Garang yari yagiye kujyana na Museveni yari ibanga itamenyeshejwe ubutegetsi bwa Sudani y'icyo gihe. Ntibyabura gukiza umurinda bemeza ko ubutegetsi bwa Uganda n'ababosi babwo aribo bahisemo gukura Dr John Garang de Mabior mu nzira, ariko umwanzuro nyirizina wavuye mu iperereza ryakozwe n'impuguke z'Abanyamerika, Abanyakenya, Abagande n'Abanyasudani wemeje ko impanuka ya helikopteri ya perezidansi ya Uganda MI-172 yahitanye John Garang de Mabior n'abantu 6 bo muri delegasiyo ye hamwe n'abakozi 7 b'ubutegetsi bwa Uganda bari muri iyo ndege yatewe n'ikirere kibi ndetse n'amakosa y'umupilote. Ariko kubw'amahirwe sindi mu bantu batazi ko politike na diplomasi ari imikino y'ibinyoma. Bibaye byiza nawe waba ubizi. Ibiganiro byacu wabikunze wabisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri Bomba 250 kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi. Nge nitwa Matare. Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe.